Bismillahirrahmanirrahim. Sünnet dualar turалы söz kılayın. Ay жаңырganda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet duası. Bir yılda oşonda 12 jolu ay жаңырып, 12 jolu Peygamberimiz sallam yıl sayın şol duаны aytkan eken. Ay жаңыргanda, ayın жаңырганını oşo birinci күндө körgöndө, aydı karap turup Allahu akbar. Allahumma ahillahu aleyna bil amni vel iman. والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. Duanın aynısı Allahu Ekber. Allah ulu. Allahümme ahillahu aleyna bil amni vel iman. O Allah'ım uşul aydı amançılık jana iman menen жаңырткın. Vesselamati vel islam. Salamatçılık jana islam menen жаңырткан. Ушул айды бизге саламатчылык ая кылган, ислам динине иманга бекем боло турган ай кылган деген майында. Ва тауфиq лима тухиббу ва тарда. Жакшылык иштерге тавфиктуу, өзүң жакшы көргөн, өзүң разы болгон иштерге тавфиктуу ай кылган деп дуа кылган экен. Жана айды карап, Роббуна ва Роббукаллах. Биздин жана сенин Роббуң кожоюнуң Аллах деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айга. Al эми күн сайын таң атканда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөт дуасы, ушул дуаны окушубуз керек. Асбахна ва асбахал мулку лиллахи роббил аламин. Аллахумма инна нас'алука хайра хазал яум ва фатхаху ва насраху ва нураху ва баракатаху ва худах. وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. Duan mainsi Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Biz jana бүткүл mülk alamdardın kojoyunu bolgon Allah üçün taң attırıştı. O Allah'ım, inni as'aluka hayra hadal yawm. Men senden uşul kündün jakşılygyn surayman. Ve fathahu ve nasrahu ve nurah. Jana uşul kündün açılışın surayman, uşul kündün nurun surayman. Ve fathahu ve nasrahu, uşul kündün jaldamın surayman. Jana uşul kündün berekesin, jana uşul kündün toğra jol hidayatın surayman. Özüň menen uşul kündögi neselerin jamandygyndan korgonam. Jana bul künden kийинки jamandyktan özüň menen korgonam dep aytylmadı. Keç kirgende, har bir keç kirgende Peygamberimiz sünnet duası uşul duany aytışыбыз керек. Asr namazından keyin şam tegeleginde jatara çayını aytsak bolat. Amsayna ve amsal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka hayra hadhihi al-layla ve fathaha ve nasraha ve nuraha ve barakataha ve hudaha. وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Veya taң atkanda деген маанисini гейле, keç kirgende деген маани koşulunat. Amsayna ve amsal mulku lillahi rabbil alamin. Alamdardın Rabbi kojoyunu bolgon Allah üçün biz dagın jana бүткүл mülk dagın keçke jetdi. O Allah'ım, uşul keçenin jakşılygyn surayman. Uşul keçenin açılışın jana jaldamın jana nurun surayman. Uşul keçenin tünnün berekesin jana toğra jol hidayatın surayman. Özüň menen uşul keçedegi neselerin jamandygyndan jana mundan kийинки jamandyklardan özüň menen korgonumун деген maýny beret. Oşonda ele uktarın aldında sünnet duany okuyalım inşallah. Uktarın aldındagy sünnet dua kıskaça ele. Allahumma bismika amutu ve ahya. O Allah'ım, sen ısımın menen ölümün jana tirilemin. Uykunu duada ölüm degen, uykudan turuunu tirүүлük degen. Uyku ölümden ayırması jok. Ölümdün bir kiçinesi bolat, ölümge ötü okşoşluk jagı var. Al эми uykudan turu kayra tirilgenge barabar eken. Luqman Hakim uşuga baylanışlı wasiyatı var. Balasına, o balam, senin uktaganyň kanday çyndyk bolsa, ölgönüň dagyn şunday çyndyk. Uykudan oygongonun kanday çyndyk hakikat bolsa, ölüp kayra tirileriň dagyn şunday hakikat çyndyk dep aytgan. Hem tuğandar erte menen uykudan turganda Eň birinci dua menen turuşubuz gerek. Sünnet dua menen közübüzdi açalybız menen ошо биздин биринчи айтылат турган sünnet duabız al bir kündögi.
Uykudan turu duası. Bundan jetip alıp aytıp жүрeli. Bu uykudan turgandağı dua. Elhamdülillahillezî ahyana ba'dama amatana ve ileyhin nuşur. Elhamdülillahillezî ahyana ba'dama amatana. Bizdi öldürgönden keyin kayra tiriltken Allah'a çeksiz maktolar bolsun. Uxtatkandan keyin kayra oygotkan Allah'a çeksiz maktolar bolsun. Biz Allah'a kaytıp tirilebez, Allah'ın aldında tirilebez degen mayını bergen duanı gün sayın mavşul sünnet dua eken şunu okup turuşumuz gerek. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.